guys, balik lagi bersama gua Ibnu dan gua Apan di Celengan TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe buat di Odading Channel. Buka puasa, makan lontong habis 3, es 2 gelas, sama bakwan sepiring habis. Tapi tetap aja perut nggak kenyang-kenyang. No. Ayo dok, mau kemana lu? Seronong boy aja, kagak nunggu gua. Ah, ngapain? Ini aja serius amat. Ntar gue negur, dicuekin lagi. Si pentungan satpam, kalau ngomong nggak disaring, gua gebok lu. Lu tuh kalau ngomong nggak pakai akhlak, asal diplak aja. Sini lu duduk. Gak mau ntar gue sangka teman lu lagi. Anjir, emang gua kenapa? Ya lu kan kayak ODGJ, ngoceh-ngoceh sendiri. Ntar gue ikutan ODGJ lagi. Lu. Woi, ada apa nih? Malah berantem. Ini pan si Edo datang ngajak dulu. Apaan? Dianya aja tuh kayak gila, ngoceh-ngoceh sendiri. Udah, lu sama temen malah berantem. Tahu lu, gua gibong lu. Stres. Udah. Si Semi kemana? Katanya mau kesini. Tahu kemana? Tadi ada di warung. Oh, ya udah, biarin lah. Pan, masa tadi gue taraweh nggak gue hilang? Lah, kok bisa? Emang sendal lu taruh mana? Nggak tahu, padahal gue umpetin di dalam beduk. Lu sendal butut aja. Diem lu, subit mie. Nah, kan mulai lagi. Tahu tuh, si Ibnu. Udah. Lagian kalau terawih taruh sendalnya yang bener. Ya, gue udah bener, ngumpetin di dalam beduk. Ya sih, malingnya aja yang iseng. Ya tuh, malingnya aja, kehet. Oh iya, tadi si Reja kenapa nangis, Pan? Oh, si Reja. Iya, tadi dia main spiritus. Mukanya kecipratan. Aduh, terus gimana lagi, Pan? Tahu, tadi mah gua lihat alisnya rontok. Lucu dong. Ih, si PA, orang celaka, malah dikata lucu. Bodoh. Mulai lagi. Udah, Kemana lu? Ngapain pulang? Masih sore. males gue, si Ibnu stres. Udah, balik lu. Bapet lu. Jing. Udah lu gua mau balik juga. Lupa belum makan. Nggak asik lu. Ntar gua keluar lagi. Gua makan dulu. Ya udah tuh, sono makan dulu. Ya, balik dulu ya. Punya temen gak ada yang bener. Ngeselin semua. Udah lah, bingung gue mau ngomong apa lagi. Udah dulu lah. Ayo jangan lupa untuk penonton.